Isinanje silingana neGulf sivithiza imfulelo ezindlu saphadla namafestiri. Izindlu zisele zizindunja-ndunja, amanzi ahleleza zala ngendlini. It rained everywhere, inside the house, the rooms, the sitting room, the bathroom. Izindlu ezonakeleko ngobuningi ngezifulelwe ngetsheboya, kanti lokho kubeka impilo nezokuphepha engozini. Inkolo inazo zonakele kangako, abanikazi balobile. Ne ke ipakile dikolo tsa ka monte ona le ntate mongwe a nthusha mola gae so be a di tlhatsa so nna was not there. Ne ke tswile ke tsamaile ka ya 45 kilometers away from Lydenburg. He called me and he said no dikolo di phatlegile kaofela ka baka la pula. Matluo wodwa nakubosomateksi bebasalila ngokubethe kokubangwe i-COVID-19. Nesinanja sabetha phezu kwencebe elibhibhidlako. Sive buhlungu kakhulu ngoba sibantu baseLydenburg. Akukho la singabalekela khona, sinama shelter. Umasipalata weThaba Chew usahlola isilinganiso sobungako bomonakalo. Lo monakalo lo wendeke itolo ngelisondo mhla ka-14 November la eLydenburg ube monakalo lomkhulu kakhulu ngokubuka ngemehlo ngoba ma officials wethu masikhuluma base grounding they are checking making assessments on the extent of the damages. Abanye sebathomile ukulungisa umonakalo enginkoloyini nendlini zabo kodwa nabanye ingikhwama zidududu lindele ukuthi lirage nokuna bekube ngelesithathu.